Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Iseka News, uyu ni umwanya w'amakuru agezweho mujya kugezwaho nanjye himbazwa Happiness. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutangaza ibyavuye mu matora muri uyu mwaka bishobora gutinda kubera impamvu zitandukanye. Kuri wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2024, miliyoni z'abanyamerika baramukiye mu gikorwa cy'amatora yo guhitamo perezida wa 48 uzayobora iki gihugu mu myaka 5 iri imbere. Ibyavuye mu matora yo muri iki gihugu byari bisanzwe bimenyereye ko bizatangazwa mu masaha make amatora arangiye, ariko bitewe n'ihangana rikomeye ryagaragaye muri uyu mwaka hagati y'umukandida Vice President Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'Abademokrate ndetse na Donald Trump wigeze kuba perezida w'iki gihugu, ibyavuye mu matora bishobora gutinda bigasaba abanyamerika gutegereza igihe gitandukanye nuko byari bisanzwe bigenda. Amakuru avuga ko leta zimwe na zimwe bari basanzwe batangarizwa watsinze mu ijoro amatora yabayemo cyangwa mu gitondo bukeye bwaho, ariko kuri inshuro barasabwa gutegereza igihe kinini kugira ngo bamenye watsinze amatora. Impamvu ishobora guteza uko gutinda ngo nuko muri uyu mwaka bishoboka cyane ko ababarura amajwi bashobora kongera gusabwa gusubiramo kubara amajwi mu gihe habonetse itandukaniro riri hagati y'amajwi y'abaruwe. Ibyo ngo bizitabwaho cyane muri leta zigira ijambo rikomeye muri aya majwi, harimo nk'iya Pennsylvania n'izindi. Ikindi kibazo gishobora guteza gutinda gutangaza amajwi harimo ibibazo bishingiye ku manza zitaburanishijwe igihe, kuko hari imfungwa zitemerewe gutora bitewe n'uko zitabashije kwiyandikisha kuri liste y'abatora kubera bari bahugiye mu bikorwa byo kuburana. Si ibyo gusa, kuko hari n'izindi mpamvu zirimo ibibazo by'umutekano muke bishobora kuvuka kuri site z'itora zitandukanye. Gusa nubwo bimeze bityo, hari zimwe muri leta nk'iya Michigan zagerageje gukora ibishoboka byose ngo zihutishe ibarura ry'amajwi, kuko amajwi menshi atazanyuzwa mu iposita nk'uko byagenze mu gihe cya COVID-19, ahubwo abazatora bizabasaba gutora ku ikoranabuhanga. Biteganijwe ko hirya no hino mu gihugu amatora y'abatoye imbere azasozwa saa 12 ku mugoroba wo kwa kabiri, n'amatora y'abazaba batinze gutora azasozwa saa 7 zuzuye mu gitondo cyo kwa gatatu. Ese mu myaka yashize ibyavuye mu matora byatangajwe mu gihe kingana gite? Mu 2020 amatora yabaye kwa kabiri tariki ya 3 Ugushyingo, ariko imiyoboro ya televiziyo muri Amerika ntiyigeze itangaza ko Joe Biden yatsinze amatora kugeza kwa gatandatu y'icyo cyumweru, nyuma y'uko ibisubizo byo muri Pennsylvania bimaze kujya ahagaragara. Mu mwaka wa 2016 ubwo Trump yatsindaga amatora yo kuba perezida wa Amerika, ibyavuye mu matora byatangajwe ko yatsinze mbere ho gato ya saa 9 zuzuye, ubwo ni bukeye bwaho. Mu mwaka wa 2012 ubwo Barack Obama yatsindiraga manda ya kabiri yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intsinzi yatangajwe mbere ho gato ya saa 6 z'ijoro ku munsi amatora yabereyeho. Naho mu mwaka wa 2000 mu matora yahuje abakandida George Bush na Al Gore yabayemo agashya kuko amatora yabaye kwa 7 Ugushyingo, maze ibyavuye mu matora bitangazwa kwa 12 Ukuboza muri uwo mwaka bitewe n'uko Florida ibarura ryari ryaratinze. Biteganijwe ko leta zizagena watsinze amatora muri uyu mwaka ari 7 zirimo iya Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania na Wisconsin. Naho watsinze amatora we azarahira kuyobora iki gihugu kwa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025. Mwakoze kubana natwe muri aya makuru Iseka News yabateguriye. Nge mwari kumwe nihimbazwa Happiness. Amahoro y'Imana bane namwe.